Nxa lisanda kusikhuluma igama lami nguChris Gando. Nanzi inhloko zendaba zethu namhla. Kini inkulungwane zabaphikisayo zitshengisele ezitaladeni zifuna ukubamba ngamandla umongameli Alpha Conde ukuthi enze ukhetho ngemva kweminyaka eli12. Rwanda abancintisa kukhetho benze imbuthano yokugcina phambilini kokhetho. Egypt umphathintambo omela ilizwe uSameh Shoukry uhlangane lo Abdelfattah Messal wase-Algeria bakhulumisana ngezomvikela. Madagascar kulamachumi abantu 34 abafileyo kungozi yebhasi. Uganda uArchbishop weCanterbury uJustin Welby uvakatshele inkamba zeziphepheli zakwele Sudan. Kwanele okwanamhlanje asidibaneni njalo kusasa.